profesor, doktor Rade Bioče, inače i moj kolega gdje smo zajedno radili u školskom centru Kruševac. Izvolite, profesor. Uvaženi skupe, potpredsjedniče, borci, organizator ovog skupa. Zaista mi je drago što sam danas ovdje s vama, da dam jedan mali doprinos u rasvetljavanju događaja. Podsjetimo se na junaštvo naših boraca, poslanih naroda i naravno na neki način obavestimo ono što se očekuje u narednom periodu. Ova moja se bude kratka beseda, ima 3 dela. Red je nešto da kažem u sebi. Ne zbog sebe, no zbog komunikacije kompetentnosti. Znači, ja sam akademik profesor dr. Rade Biočanin, pukovnik atomsko-biološkoj hemijske odbrane, načelnik odseka za ekspertsko ocenjivanje naučnih projekata i programa razvoja i naučni savjetnik Evropskog defektološkog centra i ekspert za zaštitu životne sredine i Evropske unije. Šta to govori? Zaustavno nekde uvijek se nešto dešava. Boraviti je u ovim krajevima mali, pre svega zaista je veliki događaj. Ja ovdje dosta dobro znam, jer sam više puta bio na Dani šljivu, gdje zaista ta vaša perspektiva i mislim da će Blaciko da se utrgne i da krene napad. Službovao sam u više garnizona, bio u ratu 1991., 1992., 1993., 1999. Kad umrla supruga, dobio sam samo 2 dana odsustva. Deca su ostala mala, preuzela i tetka. Da to su bilo obaveze, to nikad ne mogu zaboraviti sebi, ali tako je to bilo, ja sam profesionalac. Obavljao sam komandanske, načelničke, profesorske, ekspertske i naučne dužnosti. Zadnjih 5 godina bio sam u Generalštabu vojske Ministarstva odbrane gde sam vodio nauku. Kažem, i dalje predajem na Viška fakulteta, putujem, a inače sam završio posle gimnazije akademiju, 2 godine u Beogradu, 2 u Kruševcu i 1 u Zagrebu. Specijalizirao u Sarajevo, magistrirao u Zagrebu, a doktorirao u Novom Sadu. Naravno, završavao sam i ove vojne škole zbog čega. Znači, u penziju pre vremena sam oterali, kažem, navoda, znatelno vreme čistke, ali svi smo mi našli neku vrijeme. Živim u Kruševcu. To je prvi deo. Drugi deo, nešto o Laki. Interesantna stvar, ja sam izašao u knjigu Znameniti Kruševljani, Privijeća Laza. Izašao sam u knjigu Krušuničana. Izašao sam u knjigu koju je on pisao Podevu, jer Podevu grad, koji sad ima 100.000 stanovnika, gdje je moje selo, jer meni su pisali da sam rođen u Kruševlju, u stvari ja sam rođen u Donjoj Đunici od Podeva, i to lako dobro znajem. I svake godine slavimo sve obožavamo Podevačko veče i sve to laka, taj koji se organizuje. Ja vrlo često kažem moj poslov brat, u Splitu zavili, bio tad personalac. Tako to je bilo, kažem ti sam poslov. Zaista smo dugo službovali zajedno, sarađivali, družili, od Podeva, preko vam kad imamo prvo lepe dane u Šumi, i naravno u vreme službovanja u Kruševcu, i sada se zaista puno družimo, jer smo član udruženja Car Lazar Kruševac, jedna organizacija. Kruševac ima 32.000 penzionera, grad 100.000. Šta to znači? Svaki treći je penzioner, ali smanjuje se i broj penzionera. Rapidno opada broj stanovnika po osnovu sela. Posjetite ga, sve što govorim, to je na neki način iz ovih knjiga, jer ja sam zaista, kad se spremam da nešto diskutujem, pogledam po ponavljanju, krenem sve te knjige. Laka napisao 10 knjiga. Tako da ja danas neću prediraču govoriti, jer posle generala, to je Marković, predsjednika, posle govoriti o junaštvu tih ljudi koji su Radenović, nema potrebe. Samo bi rekli na stvar. U vreme predizborne kampanje to nije rekao Laka skromnosti. Na osnovu ove njegove knjige koje je ovde, najveći skup je bio u Kruševcu posle mnogo godina, 30.000 ljudi, okupilo se na Bogdali gore, a to je bilo otvaranje spomenika generalu Radenovića. Tad bio je predsjednik Vučić, svi ministri, i zaista je to bilo pozantno, da se nešto kaže više o generalu Radenoviću, jednom junaku, žandaru, policajcu, koji su bili u sastavu vojske, a koga su svi cenili. Skoro bi on bio u nezabravu, da nije bilo Lake koji je to na neki način svetlo, a Boga mi nije mu lako. Ja sam do sada objavio, verujem ne, 903 naučno stručne rade, 73 knjige, ali mnogo je lakše pisati meni knjige nego i njemu iz razloga što ja to pišem na osnovu glavnih programa. Znači, doktor sam biohemijski nauka. A Boga mi raditi ove knjige, na osnovu arhivske građe, nije lako. Mnogo vam
džepa, mnogo puto i dalje. I nadam se, zahvaljujući se predsjedniku pred potpredsjedniku, bili smo nedavno ovdje gosti, tu smo se govorili o toj knjizi, zaista nas jako primili dobro kao što uvek, ali malo smo i jutra njega, trebate malo doći kod nas u Kruševac, on uvek žuva i uvek biti posla. Tako da, nadam se da ćemo se okupiti u većem broju. Nije to ništa. Verujte, ništa se nije dogodilo ako se ne beleže. Mi beležimo i događaj, i pozanta događaj. Ja sam bio prije znao Rože, mnogo za Rože, pazi. Ima 500 privrednika koji su multimilioneri u samo Nemačka. Šta to znači? Mali gradiće, kakve imaju vrednosti. Oni su najviše dali sad za potres svoju Tursku. Kao što vidite, mnogo šta, još mi se sviđa kod Lake, on izbjegava te skupove, onda tamo skupi veliko broj ljudi. Juče, danas je dan pesnika sveta. Juče na Korec ima neke pesmi, bila puna sala, bio Tričković. Zaista, ali ovde, ipak su došli oni koji vole ovo, koji ceni junaštvo i posjećaju na događaje ono što nam se desilo i nadam se da više neće. Ja sam napravio jedan referat, ali ne bi o tome, da bi čuli čovjeka koji je ranjen u ratu, koji je sad predsjednik, ali ništa to nije malo ne trebaju vas. To znači da se malo poslije druži. Još jedan hvala vam na ovo prisustvu. Zaista sam ovako zadivljen. Sa svim ovim što čujem danas ovde, u nadi se družimo, viđamo. Još dve stvari. Vrlo si interesantne posao za mlade. Čovjek je proizvod. A to je interesantno s ovog aspekta ovih boraca koji su u 19 godina otišli u rat. Posjetio je životni ciklus čoveka kao i proizvod. A to je ono prvo začeće, pa neverovatni razvoj, rođenje, odrastanje, školovanje, isticanje porodice, teško potomstvo. I to je taj uzlazni period. Onda nas upone silazni, a to je starenje, bolest na kraju, neometna smrt, to jeste nestanak, fizički nestanak sa ove scene. Upravo ti mladići su imali tu sreću, nesreću, da se zaista u tom periodu uzrastanja nađu u okrših događaja, da su podnuli veliki teret. Nadam se u narednom periodu da će sve biti drugačije. Još jedno. Mi vrlo često kažemo i time završavamo. Srbi su, kaže, nebeski narod. Mi mnogo pomislimo da je to ono, znate, mi se malo, da nema dvama je rekao da ne bi sad ovdje. Nije. Nikola Velimirović, naš duhovnik, držao jednu besedu i kaže, Srbi, množite se, volite se, poštujte se. Vidite nas je sve manje dole, sve više gore. Prođu smo Golgotu Solunsku, rad drugi. Malo pre smo govorili o kupavanju. Znate, 37.000 mladih je poginulo, Tričko zna, Bilejeva, Kisićka. Inače, nije on to rekao, inače on je dobio legitimaciju broj 1 Blažko. Znači, broj 1, dobio laka. Lično popisao mi Starka za rad socijalna Blažka pita. Naravno, tu drugi zaslužao, ali nije lako biti broj 1. Ja sam bio u ratu mnogo duže, ali, kažem, sigurno da nisam prošao sve ovo što su oni prošli. Prošao sam posao period onaj upotrebu municije s uranom. Mnogo sam prošao istraživo, objavio te radova i mislim da nismo rekli poslije reči, da tu još uvijek imam posla. Posebno bitna tužba koja je vrlo teško se realizuje u današnje vreme, da kako plaćamo cenu. Mi smo stara nacija, prosjek 47 godina. Nestaju stanovnici, samo raste broj stanovnika. Beograd, Novi Sad i Novi Pazar. U Novom Pazaru prosjek starosti 27 godina. Sela nestadašnja. Zamislite jedno kroz selo kod Knjića, tamo nema nijednog stanovnika. 100 sela u Srbiji ima, to zna bolje, potpredsjednik se bavi tim i da sasvim. Imaju 1 do 10 stanovnika. Mi moramo ta ruralna područja vratiti. Znači, to ne perspektiva. A još nešto, možda neki stariji znaju, 92. godine, sretni se ono Avrama i pre toga. Znate ko je spasao naciju? Seljaci, slamarica. Seljaci koji su obrađivali zemlju, da nije dobro poslava, da nije bilo, ko zna gdje bi nas vadio put. Znači, još jednom, zaista vas sam zadovoljstvo, pozdravi, da se posjetimo neki događaj, referat će dati Laki, da ima za uspomenu ovako, i zato dobro sarađujemo, ovako, da u narednom periodu, posle svega ovoga, bude bolje. I još na kraju. Na kraju, što je vrlo bitno. Nekada najcitiranija reč na svijetu je bila kancer. Ne računajući Bog, ne ono sve što je bilo kroz biološko ratovanje bolesti. Kancer. Druga reč je bila koja? COVID-19. Treća reč je bio
greške nije biohemijski laboratorij. Ja predim biohemiju na Medicinskom fakultetu, predavao sam i to ljudi mnogo grešu. Nije to biologija, to je biohemija. Bez nje se ne može. Napisao sam biohemiju na 1200 strana. Ali šta je tragedija? Tragedija je što naši studenti to uče u jedan semestru. Ne može. Moramo vratiti, vidim, Putin ipak studiranje i predmete na godinu dana, da bi bar nešto naučiti. Verite, nemoj nekog uvredi, ali znanje i srednje škole više nisu što su bili. Šta to znači? ICT i nama i biotehnologije imaju svoje prednosti, ali imaju mane. Zato što sve smo više pokrenuti na tom telefonu, tim kladionicama, nažalost, su provode vreme. Jedan od mojih knjiga je Psihoaktivne supstance, mladi, droga, narkomanija, koja zaista ima zamaha velikog i protiv toga, dobro znate, bez obzira malo mesto moramo se boriti. I to je bilo laboratorije. Naravno, posle je bila pretnja upotrebom nuklearnog oružja, male snage i na kraju staje i nam završava. To je vrlo bitno za nas, a to je energetska u Zagrebu neefikasnost. Očekujem u tom smislu, o tome je bilo reč sad u Novom Pazaru i u Grožaju, da krenemo u realizaciji tog programa. A to je da imamo energiju sunca na krovima, imamo energiju vetra, geološku energiju, energiju biomase. Pazite jednu stvar, nema sela, i možda pričamo što ćemo, ćete prevesu ovaj veliki domov. Oni zvore prazni, uglavnom su to magarski listi. Nije to problem, to može biti odličan projekat da je renoviran, ali šta je problem? Problem je zagrevanje. Upravo ja sam uradio jedan projekat koji je objavio ekipa na Topkin studiju, koja se zove energija biomase. Prema to, bez obzira su kroz šumu imamo termoenergiju, šta znam, koja je sve, talasa, međutim, za nas, u budućem periodu, bit će energija biomasa i za vas ovdje plaćane. Mi tamo odrešljiva pravimo ekran, šta znam, sve, međutim, znate koji će biti najvažniji proizvod, vero ili ne, ona košica. A znate što? To je odličan slika gel, koji ima izvanrednu apsorpcijnu moć. Naravno, iz nje treba isterati nešto što je CR grupa, ali da razmišljamo o tome. To je ono isto što može